ukakizunguza. ubwo se iyo ntuza igifate cyose bikomamwo Ntitubifite ngo ni amagambo iki gufotora ibintu byose ngo bizagumamo iyi ngiyi baba abakiri bato ndetse n'abakuze mu Rwanda birashoboka ko babashije kubona agasimba kitwa ifuku ari kazima ari imbarwa. Aka kanyamaswa kabaye iciro ry'imigani mu Rwanda kabarizwa mu tunyamaswa tw'inkegesi, kakaba muri miheno twagereranya n'indake y'umwobo muremure gacukurana ubuhanga buhambaye munsi y'ubutaka. Umunsi ku wundi ifuku itungwa n'imizi ibimera bishora mu butaka n'imyaka iba yahinzwe mu butaka ibamo, ibituma abahinzi bahora bayihiga ngo bayice kubera ibihombo ibateza. Abanyarwanda iyo bavuze ngo kanaka afite amenyo nk'ay'ifuku baba bashaka kuvuga ko adakorera isuku amenyo ye agahora yanduye cyangwa se yarataye ibara ryera ry'amenyo. Ifuku kikaba kizira ko yagira amenyo akeye, ayayo ahora asa n'igitaka bitewe no kuyacukuza ndetse no kuyakegetesha ibiyitunga. Umuntu usanga abantu aho baganira akicara agakurikira ikiganiro yirengagije inshingano n'akazi kenshi afite, Abanyarwanda bavuga ko akunda ibiganiro nk'ifuku kuko aka kanyamaswa ngo kaba gakunda kuba bugufi y'aho abantu bicaye baganira kavuye muri miheno kabamo. Uzumva kandi Abanyarwanda bavuga ngo kugira inama kanaka ni nko gutokora ifuku. Aha baba bashaka kuvuga ko kugira uwo muntu inama ngo ahinduke ari uguta igihe, bikagereranywa no gutokora ifuku kuko nta wayibuza kuba mu mwobo w'igitaka ngo kitayijya mu maso, ari byo mu Kinyarwanda bita gutokorwa.